بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasing sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dari naisab kami mga kamaumasansing kamo. Humatud naisab kami ganap pangadyan. Amin masi-masi kita niwa pangadyan. Bunga sin pag-iman. Aula-aula na to dabunga sin pag-iman. Papasinguran ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-amal sin bar-iman usug iban bar-iman babay. Sabab sila yadto yung mga manusia. Dahil nga panagnaan sambil pakahinapusan. Yumtum nila tuuding kabayaan sintuhan. Wala nila na tiumtuming kabayaan nila. Sabab kalna amuyad tuing kabayaan sinallahu ta'ala. Diyaita hakatluan kajud iwan hadis sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Mga kakasi sinallahu ta'ala. Ganap pangadyan niya tudna mo maun pahadarat sing kamu. Ayat suratul Baqarah. Ayat panagnaan pariindiin na inabutan tanin.
di hayat tini biyaita sinallahu ta'ala palman niya apanagnaan alif lam mim. Tuo huruf alif lam ibang mim. Ing kahaupuan niya Allahu a'lam bimuradi. Tunggal da isa-isa sinallahu ta'ala imma kaingat sing kamaksuran niya. Wala na piya ingat kato taniyo. In sumunod ayat, Zalikal kitabu la rayba fi. Kaitaan kita niyo, in kitab Quran ini. In halawman niya, way paghawal-hawal, way pagduwarwa, way pagsaksak, hudan lil muttaqin. Iniyan pamandu ang mga sila nagmamabuga pa Allahu Ta'ala himinang sindaakan kiyukuyaran lumayo siliangan buga hamul ka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po imbaugbog simbar iman usog ibambar iman babay. Wala sila naghawal-hawal. Sin biyata sintuhan halawm sing Quran mahamon liya. Piaagad nila, inatay nila, piaagad nila, inakkal nila, piaagad nila, impituang gawta baran nila. Nagpapanjari kanila. Ang pasilari makasiha. Dahil nga kabayaan sinallahu ta'ala, pakabayaan nila. Dahil nga sa babiyad to, mga anak kapo at tiranan, wala kita niyo piyahunitan sintuhan makada pamandu niya. Ma ja'ala alaykum fid dini min haraj. Wala kita niyo piyapag-agama sintuhan, agama ini, dapat supaya kita niyo kahunitan. Darawa hangkan kita niyo piyapag-agama ini. Pagarun kita niyo simpamandu din kaniya. Ampa kita niyo kaluhayan, di kasigpitan, haraakan iwan haliangan. Mga anak po, amod tin pamaugbog simbar iman usog, iwan bar iman babay. Maita yadto, tiyan to nila dunya ini bukon paghulaan. Bangaon marayaw riha dunya kumangida. Bangaon surprise diha dunya, baitaan sintawin ama niya, inina niya, magmula. Maita, kakuyaran bigla. Ampaing kakuyaran biyata sinallahu ta'ala ri magmulay ni ipon niya. Sumanyang sila dunya, iwan sumanyang adlaw akhirat. Janji sintuhan, way siya piyahunitan. Inna ma'al usri yusra. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Di mabayain Tuhan. Kanda siyo, kato, sinuno, kin kahunitan kita niyo mag-agama-agamain. May ba ini kahunitan ng tao? Wala niya iamalan. In pag-amal, in mga bar-iman usog, iban bar-iman babay. Hudan lil muttaqin. In amal sin bariman usog iban bariman babae, miyakad sila sin pamandu
halong singkura. Siman yang imbar iman usugi wambar iman babai dia dunya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hindasiu sila yan. Amin piarat saya nila. In wala kita simmata nila kaya harad sin jantung nila. Magkagunahan kita niyo mga anak kapu aula-aula yari kita niyo hajaman fitnah. Ayaw kita niyo magpuha-puha. Ayaw taniyo gaan-gaanon in di matuhama sa nato ini. In iyan tanda iwan signal. Hindi na imano siya makad sin pamandok sin kabayaan sin Allah Ta'ala. Ada pun mga sila bariman usugiwan bariman babae. Yu'minuna bil ghaib. Pagkakahararan nila in ghaib. Wala man pagkakahararan si mano siya in ghaib. Nagmanja iwan 5 kam sila riha dunya. In nagmanja iwan 5 kam diha dunya. Aum biyay ta sintuhan pamintangan na tuna. Pamintangan na hamasa sin Nabiullah Musa hikarun. Pamintangan na hamasa sin Nabiullah Musa hipiraun. Pamintangan na hajaman sin Nabiullah sin Nabiullah Ibrahim hinamrud. Pamintangan na hamasa sin Nabi Muhammad karinapusan Nabi Iban Rasul. Mga sila kaparu wa asyraku wa zalam. Mga sila nagsakuto, mga sila nagpupur, mga sila naglaog. Wala na sila rimayaw rihababaw singgumi. Wala di na sila rumayaw hadlaw kana. Dahil nga sa babian, mga anak ka po, magpatumtum kita ni hawaran na to, pakanya. Sinaun dihil kato tanyo sintuhan dihi papalupas. Sinaun kakuyakan, dihil kato tanyo sintuhan dihi papalupas. Sinaun nikmat dihil kato tanyo sintuhan dihi papalupas. Nikmatul aql, wa nikmatul surb, wa nikmatul mal. Nikmat pagkaon, nikmat pag-inom, nikmat pangalta, di papalupas. In pagkaon, way mo pa niya kakaon, in pag-inom, way pumana iinom, dihilan sa kausintuhan karayawa. Sakaling. Pabilari akaron sinmano siya in atulan nyadto, way niya pa nakakaun mulka, nakaun niya mulka, wali hagdi. Ingkatan kita niyo ipon sintuhan, piyakari sintuhan padunya, nagdara sin nikmat rijiki. Nikmat sa lago-lago, malago na yung nikmat pagkaon, malago na yung nikmat pag-inom. Sa lago-lago nikmat pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat pagtag-ipon pa Allah ta'ala, sabab sinhi karayaw sin manusia dia dunya. Sabab sini kapaglasa si manusia dia dunya, maglasa in aun iban sinway. Nabihaw nag-igil na in aun iban sinway. Maita, magpatauran ng kabayaan.
Dahil nga sabab yan, palmansintuhan, alhaakumut takasur. Di na kamu makaibadat marayaw, di niyunay katuk balin nikmat inallahu ta'ala hasabab sin magpataudan na hadya kamu. Magpatauran uno. Magpatauran sing kabayaan nila sa di nila mapataud in pagtag-ipon aming kabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala aming maksud pagpapanjarihan kanila. Mga anak ka po, halawang kasusahan kita niyo. May kita niyo halawang kasusahan, way pagkaon, way pag-inom. Way pag-ibadat marayaw sintaw. Liupas nila in nikmat pag-ibadat, in nikmat mahal yan. Kakawa, in nikmat na lupas, nikmat pag-ibadat. Dakula in kasusahan ni hadlaw susungon, sababing susungon sintao, imma ilal jannati wa imma ilan nar. Amma ashabul jannah humul mu'minun, humul muttaqun. Sila yung mga tao, kalasahan sintuhan. Magkakunahan kita niyo mga anak ka po. Kang kita niyo rin na kalasahan sintao. Bang mayan kita niyo kalasahan da sintuhan. Ada pun bangkaw kialasahan na sintuhan. Palasahon da sintuhan ni manusia kayo. Malaingkan bang kamu naglasang manusia sali-sali, yung biyaway ta sintuhan. Manusia naglasa sila, magkahi, wala nila i-apply, wala nila piyaka yung paglasa kabayaan sintuhan. Banta sila hadlaw susungon. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. In nagbabakay riya dunya. Nagbakay sila na kabayaan nila. Wala duning kabayaan sintuhan. Banta sila. Hadlaw ka na. Isin nagbayta. Allahu subhanahu wa ta'ala. Bakay laga sila riya dunya. Banta na sila. Hadlaw susungon. Unim beta kato sintao Makkah, iwan sintao Madina. Hang po tagtu katahunin lugay sin Nabi Makkah. Hang po katahunin lugay sin Nabi Madinatul Munawwara. Unim beta nila kato tanin. Ayaw na to lupasuning karayawan, iyan ughara sintuhan kato tanyo maglanggong. Hindi siya maglanggong. Ikhwanus sidq. In piyagtay manghuran nila ri mamuting patuhan, magsabunnal hahinang, magsabunnal haswara, magsabunnal pangatayan, magsabunnal hapito ang utabara. Aturan niyo, impapatasimano siya masa na tuwing. Nag-organize brotherhood ang pamangakal patuhan. Biya sinyahu di iwan nasar. Imbiyay ta sintaw Makkah iwan sintaw Madina. Yang hindo kanila sinjunjungan. Alaikum bi ikhwanis sidq. Lawakan niyo, inlanggong niyo. Hindi siyo yan. Amin di magpuputing. May tayad to. Sababing sila yan. Makatawang kanyo, makatawang kamo. Magtawang tiyawangi kamo piraka.
hawak to masanyang, hawak to way calamity, nagtutulong tawang kami. Biyaon tuan, ang pamakasayo magtabang, ang pamakakanal magtabang, suway yaratungan na sing calamity. Linugan na sila long niya. Yugdan na sila sin typhoon. Yugdan na sila sin ang biyad to kung bunalim pagtay mangod. Suway na hadyak kugdanan si calamity, ang pamaaw ning pagtabang. Wa ismatun fil bala. Iwan hikatampan kaniyo, hikapalihala kaniyo, dahing hamanga mangi, iwan dahing hamanga bala, iwan dahing hamanga kasusahan. Magkakunahan na kita niyo mga anak ko. Naunin beta sin Allah Ta'ala, wa yuqimuna as-salah. In sila yan, in iyamalan nila yan, titindog nila yung sambahayan. Mga anak ka po. Apabila tindog na to yung sambahayan, hakabayaan sin nagdaat kato tan yung sambahayan. Makuyag kita niyo hamarayaw. Maastol kita niyo hamangin. Apabila rin na to agarunin nagdaat kato niyo nagsambayang, agaron na to din napso na to, agaron na to din kabayaan nila, mag-isun-isunda kita niyo wansin sila, in kabayaan sintuhan magmusim na sadya ininang na to. Kuno na sadya kita niyo bayaan, ang pakita niyo maghinang. Imbar iman di. Kaya nila umbul hambuok, agaron nila yung kabayaan sinto. Dahil nga sa babyan itangkis sila sinallahu ta'ala, dahil hamanga sa lumi hinang. Kiuganin tao, kaya sarapanin tao, kaya lanabanin tao. Uno yan tuan, minadjina, hitangkis sila sinallahu ta'ala rin nga parakala jina. Inna kalubuha akal sin tao, inna kalubuha pangadatan sin tao, inna kalubuha rijiki sin tao, pasalan sin parakala jina. Kaya nga sabab yan, iyakum wajjina. Kita sin Tuhan, tangkis kamu tungod, sabab mangdahi paparakala jina. Maita. Yujhibul bahaa fi wajhi. Apabila kau nagjina, iyon na sin Tuhan, indayaw hapamayhuan mo tuju pa Tuhan. Nahipagbantog sin tao. Ya, unipagbantog sin tao para kala jina. Kabuwa sin. Pagbantog na sintaw mangi, makasipog ka niya, patao, makasipog aula-aula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakum wadzina. Tampanin niyo tuod. Paghali ka mo tuod, tangkis ka mo tuod, iman layo ka mo tuod nga parakala jina. Maita, impamayhuan niyo yan, hawak to nagsambahayang ka mo, masahaya kamu patuhan sa hawak to palingon niyo na paparakala jina umatud na kamu himinang na kamu magdaghay na kamu maglami-lami na kamu simparakala jina hiig sinallahu ta'ala indayaw simpamayhuan mo antara sinipuniwan tagipo di mabaya umatud kay muntuha takalikyukukan siya international lang nentunang ko. Uno patuan.
yuri sulpak. Yung pangatod mo, dayahan kau sa ikaw na insa miskin-miskin. Maita, to para kala hiig sintuhan kayo. Hiigin barakat pangumulan mo. Hiigin rahmat pangumulan mo. Hiig in pagkasilasa pangumulan. Aturan na tuwan, pila tahon na kao. Ilong mo matod malasaka. Naho, ni malasakay mo, biya da sintagi mo, mangjijinara, magmamaksiat da. Kakuyagan kau sintao, kaastulan kau si malaikat, iwan kaastulan kau sin nagpapanjari kay mo. Timbukon kau piapanjari mangjina, piapanjari kau lil ibada magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na iusal mo man, paparakala yan, maigna indayaw sinsahaya simpamayhuan mo, hantara mo iwan sintuhan mo, misandan magsinag, hantara mo iwan simpagkahi mo, tungod pa nagpapanjari kay mo, negative 0. Sabab amo yan impiag malaki si Yahudi wan Nasara. Maglatag sindon niya ini haparakala gina. Ini karwa. Ay ni katu yang kusul baraka fi umri. Impangumulan niya mabarakat, hiig na sila Allah Ta'ala. Tani mga tuan. Yaqulu alayhi salatu wassalam, ajani mahjubun anillah. Inta umang jijina, matagiha pagjina, tampan na siya, katampanan na siya, antara na iwan sinto. Di mabayain Tuhan alupun niya. Amin umalup na siya pa Tuhan, di. Sabab sinlumi jina. Nakuno si alupun sin Tuhan, sumanggup na siya, magtawbat na siya. Amo yan, mga anak ako. Yang kisan yan, simbar iman usog, iwan bariman babae. Dahil nga jaman nakaunay, iwan na jaman ini. Saan yung mga tuwan? Hikaru at tiyatangkisan nila, palayoon sila sinallahu subhanahu wa ta'ala, al-kadib. Di sila bayaan mamuting. Di sila mabaya mangakal. Di na sila mabaya manglaog. Mayta. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu la yakjib. Imbar iman usog, imbar iman babae, di magpamuting. Ilaw mo sila doon nagkukupya, mahaba yung pungot, ibang paggamisa, putingan. Sabi yun. Wala pa sila nahinang bar-iman. Jadi ning bar-iman, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabaan lima ji'tu bi. Dahil nga mga pangilahan sin bar-iman, di na siya mamuting, kalasahan siya sin Tuhan, hitangkis siya sin Allah Ta'ala rin nga kamumulahan, sabab dang isa-isa niya sa jari niya makaya. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum. Di pamahinang bar-iman, bukun pa bar-imanin hang katauring kanyo, sahingga in kabayaan niya, in napsun niya, paagarun niya, kabayaan sintuhan, kagausan niya po ni mangi, pagausan niya palanto po ni maraya.
Ano yan, mga anak kapo? Nabang nagputing na yung mga tao, yang kusur rich, may inusan na sintuhan, in barakat sinrijiki nila. Wala na siya ni barakat sinrijiki sintao. Milyon-milyonan. Hang kapangaon da milyonin na kaon. Hang po da sila nangaon. Hang kamilyonin kaya bayad. Astagfirullahaladzim. Uning kiyaon. Kaya uning sin piyagbayad. Bulawan, bulawan in tinuan nila. Bulawan in sabaw nila. Bulawan in sayul nila. Bukon. Tanyo mga anak po. Ingi simpagputing. Pasadun kadir. Malubo. Iban malarak. In pangatayan si manusia. Malubo iban malarak. In jasad si manusia. Unin nakalubo pagputing. Sababing pagputing equals takabur. In pagputing equals di na siya tarihan na kabayaan sintuan. Yung katarihan niya puting. Misampay bun na limbisara niya puting da. Himita. Nakabisara siya hanggatus. In kasya mantag siyang puting. In 5 bulan. Nararasingi simputing. Kasya mantag siya. Kasya mantag 5. Tanyo mga anak po. Sagawa imbar imam. La yabi unapsa. Di niya hiragangin baran niya. Di niya hiragangin nyawalihan niya. Di niya hiragangin pagkataon niya. Di niya hiragangin pagkamanusya niya. Di niya hiragangin nikmat yan ugara kanya sinallahu subhanahu wa ta'ala. In Yahudi wan Nasara malandag. Ya kaulong naragbos at tur. Ya kaulong naragbos Miss International. Ano mga anak po? Yadto impamawpog si Bariman, di sila makaraos mamuting. Naturan yung biyaw, ninalambay. Mamuting na yung usog ha babae. Mamuting na yung babae ha. Usog. Mamuting na in anak ha maas. Mamuting na yung maas anak. Indasyo yan. Amo hindi marad sing kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nalaw mo ako atawa sila. Allahu a'lam. Na, di niya kakausan hirakang imbaran niya. Hirakang pamangi, sakawa hirakang niya panami. Isin mami, inna Allah astara. Siya rin nagpapanjari, siya rin magbaya-baya, siya rin mami, ay murakangan panapso mo, ay murakangan pasahwat mo, ay murakangan papikilan mo, darangan panagpapanjari kaniya. Tamo, mga anak ko. Na, unim biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ida jahara zina, ida jahara al-kajib, apabila tumampal na yung pagzina, biya na simasa na ito ini. Waliyadu billah. Apabila tumampal na yung pagputing, bantukon na sinta yung putingan, bantukon na sinta yung mangjijina, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah.
wala yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Malayo sila paulong sintuhan. Na nagulong natin tao magkahi aong karayawan ho. Taoy karayawan nila rin ato. Walahum adzabun alim. Inamabang niya kay nga tanin anak na malumot, masunog. Ako siya mag-rescuehan. Natuhan yung biyabay ta sintuhan. Masunugin ama, masunugin ina, masunugin anak. Kuno. Bang nila ri agaruning kabayaan sintuhan. Wakuduhan nasu wal hijara. Mahinang dungulim mano siya iwan bato. Timbar iman ingat nila ri sila mabaya mahinang dungul. Nalong mo saning kami sabi nila da kami mabaya. Nahon, iagad mo rin kabayaan sin nagbayta kay mo. Amin di ka mabaya. Atawa di ka mabaya hakabayaan mo sadya. Inaka di mo akaron ing kabayaan sin nagbayta nagpapandari kayo. Uno pembiyata sin Junjungan alayhi salatu wassalam. Apabila lumahil na in pagjina, lumahil na in pagputing, al-kahtu wal-katlu. Tumaod na in pagbuno. Sambil bunuon na sing kampung niya. Nagari na santuan. Ayan na untaw, pulis lang niya, bunuanin anak ko yaon. Bang ako'y muno sumbang kami. Sin sali dayad tunang daak sa iwan sinway, sali da. Ano tuan? Inji matu sa wala nangan marayaw manusia. Tumao din pagbuno. Hasabab sin pagputing. Hasabab sin pagjina. Iwan tumao din gutom. Sin mataw din pagkaon. Mataw lialaplap. Sin mataw din pagkaon. Mataw din pag-inom sa hiyahalhalanin tao. Mayta. Sabab singi sinjina. Iwan singi sin pagputing. Ayat to mga anak po. Uno pembeta, bang tumaod na impaguno. Masub na intaw para kala din na iba na sararak para kala puting. Tumaod impaglinog. Tumaod in calamity diya na simasa na to ini. Kaya nga sababian mga anak po. Naghubaya-hubayan Allah subhanahu wa ta'ala kato. Taniyo, pakarion kita niyo, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sila na ito'y mga tao miyagada pamando sintuhan nila. Sila na ito'y mga tao miyagad man sila pamando sintuhan nila. Muflihun. Makansugin pangatayan nila. Mabarakat in pangatayan nila, makansugin jasad nila, mabarakat da in jasad nila, sabab iagad nila in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dayahan sila, kapag daya kabayaan sin Tuhan, dayahan sila hakarayawan, iwan dayahan daysab sila hakarayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Na murah-murahan, mga anak po at tiranan, tugtog na rito. Bang mayan kita niyo. Anong haraan sin Allah Ta'ala, mabutok kita niyo magtaayon. Hakabayaan niya, uuhon na to, injasad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, pataan lukon niyo, pakabayaan,
papagridaon taniw patay maun na to sindeng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.